Ntugu indongi kairi muraithere wa Meru TV ogoro bothongi boyoretwe ni nkero cia mwene Nyamurungu kirigagira nutindete bwega kora kunthe utindete uri na kirigagira ma ntugu yaku nethiritwe yagirite na gitio kinene mbetirie nkuwate ogeni kiri metha yetu ya Nteto ogoro bobobwa emunthi niona ni bambetaga ni Faminas wa Kimathi. Nteto Cia Meru TV ogoro ikambere kagitani gaka gato ciambirie na nkatha ya munini wa mutongoria wa Nthiguru Dorcas Gachagua nara hetherete akiruta mauritani makonenie na ngurano cia antuba mumbere omwe na mugambo wa gicomba LGBTQ. Nkatha ino rearagia nyuma ya gutara kana gaka muntu karume na imunthi shukuru ya University ya Nairobi na aretherete akitheria na kugate thirikari tithi na mbere kwigitigagiria ntubobo na munonkuruki munkatha ino ya munini wa rais akithi na mbere kwakiweta na kugate mugurano uyu wa muro umwe imugaru kinya na Bibilia na kinya kigatiba ya Nthiguru yetu ya Kenya na munonkuruki akimeneria bonene agambithania barabethiretwe bakithi na mbere kwigwa bagikagira kirore ntubobo bwa antu ba muro umwe kana antu ba mwirigo umwe kuthi na mbere kwigwa ba kiguranaga. Thank you so much. I want to, because of time, we want to address the questions directly to Her Excellency. Then we will have a chance for that. Kindly bear with us. Let me get to the next question. And I'm a spiritual man. And quote from the Holy Book, the book of Isaiah chapter 6 verse 1 to 3 says, I have shown my light upon you. Go and shine the same. Wega hati muntu murume na muntu murume bakawatawatana bakagurana bagatuika muntu na mwekuru kana muntu muka na muntu muka bakawatawatana bagatuika muntu na muntu murume kube turonire mitandao ni muntu murume umwe wa ndini akigura muntu murume orongi wa ndini na ario ntubakuria na ario Nthiguru kayerekere ku baraba thomire mandiko muno bariuga Nthiguru gae kuthira nontu mantu mamo nthi mandikirwe irekanironi tweka na Nteto ino atongoria bakuma ntereira mbumo muno ndoanda ciatigania kaunti ya Meru iba kuria ntu biumbe bawendi bwega gutetheria ana ba junior secondary bara ba kuthongira shukuru. Adams Buturi wa The Ranger nwewe na ripoti ino na njira enkatha. I appeal also to all other leaders to come on board and to give the governor a hand, so that I know there are still many students in the villages who have not gotten this opportunity. And it has been always said, education is the only game changer in life. Once you educate one person, then that person will be able to change the life of that family. As the young man has said, he has already said he wanted to be a doctor, and once he achieves his dream because of the opportunity that he has been given, then he will be able to change the life of the 10 others who are at home. I thank the guardian angel who is here with us, the mother, who has really taken this opportunity to highlight the plight of this young boy, the PTA chairman, Mr. Galma, who has transversed this vast county to bring such cases to the light. And you, the media also, you have that task of ensuring that such cases come to the light, so that, you know, most of these cases go unheard, except through the PTA chairman and such good well-wishers. Ibwega nontu bwa ripoti ino na njira kinyayo enkatha to kethina mbere na Nteto cietu na ati akari ba ndumuru na boiba kuromba bathondekerwa barabara akari ba ndumuru barekaira mubunge wago amona thirikari nene bathondekere kana bagithira barabara ithukangite bunene ntere ino cia egembe ya boiguru bathombeti mukandarathi ora waerwe ngugi ya uthondeki bwa barabara cia ntere ino bakiuga barabara ino itathondekwa tabura bendaga na munonkuruki bagitariria kuga ati barabara ino itiko batethia na icikurigiria ngendo ciago kagita karabari biashara ni ciago mwanya mwanya kiri ukamati wiririo na ara mathokoni kana guntu kungi bakiuga endi barabara ino mankinyichokerwe kairi na ikengo ikathondekwa
itethia akariba nterino. Mukiri wa Nkonja nwewe na ripoti ino. Inera tu nera nene ngui nera turiro tukaromba ngui tu ata kuromba ngui tukero eto ira barua chief tu ata tukaira barua chief unika umanga eta we tukangeta chief wetu no kangeta ngeta kaira barua chief ngeta no monka ko muchaina ngeta kaendie ngero aduare ngui no ke ya Jumatatu yorombe ngui ke ya Jumatatu ngero we ya Juma ke ya Juma ngero mbe ya Jumenge no tengu turona enda nera nene tu nyo itukuona tu na dhine atare kuringana na ora antu bo tu bwethirio kora bwe kono ntu bakureta njaluo na kisi na kuma ntu bakuma na kungi ageni baba liko bonde kwa ina bandikiro no baruga no ntu kona muntu riftivale ariku muntu muzamburu ariku na muborona ariku kile mwana mwari batu tutona batu antu bakoni rito ameru baba inge batekwa muchaina kinyendere bachiongotiri musomo Iboyega na tukithina mbere na Nteto Cia Meru augire uga nchoni tuwerebe Mumeru no ugire kana ikirikaniro umwe wabyo either Mumeru kana kirikaniro ngioke ugire nchoni tuwerebe ora wari presiding bishop wa mbere wa Methodist Lawi Matthew nebumiriti na kuria atongoria bakanisha ya Methodist kurutha gikaro nonto bwa kwaraniria no ethiritwo akibeta mbitu eno ya ukaranthike ngo begwa bakire baga na njira imwe kana tanjira imwe ushwira ntaira mathina mara methiritwo makirumira kanisha ino Lawi augite na wirigiro bunene hati baka ya ukaranthi na kuthina mbere kwigwa bakiaragiria ndeto ino bakegwa baisho angerekana ya gutura kiri kanisha ino mwandiki wetu wa Nteto Frank munene no winacho Tiga ukene kuona kanisa ya Methodist ikirona kwathukana ijite meri ya kwende ni meri ure wari presiding bishop wa gatene ni Lawi Matthew ura withirite arina rwakairwa kanisa akiuga atongeria gwiguru nibo bethirite bakiangaratania mitaratara kanisa na nio thina yumite arina eromba kiribo kuboria bakwiria baranirie tora maandiko jethirite jakiuga na nduke ya kuona twana tugitete turinja na twana tukirira uria achiari bayo ri achiari bao kana mukuru wanje eu kana mwekuru wanje eu nuri kwina thina antu batitetaga utheri abalirwo utheri gutina thina yumirite antu ana thina twinayo na turuga yumite kire batongeria betu na timutongeria umwe kanisa Methodist titongairego ni muntu umwe wenka itongairwa presiding bishop akaririte gite ina mambishop bayo ina lay people bala bati mambishop na bale oku na ina bange atongeire bali kubande bakana ntwarume na bawo baburite kulo bakiathaga ulo akaririte gite ta presiding bishop nikenda tikangaratanie na gukero kwina kiriro nja no mwanka muchiari ategere ni no tukwina kiriro giki nukurira nimbi urite na ndi thina yetu ni katukwirwa bakuga gukara na batugutegera thinire ikurirwa naja kanisa ene nthiguru ni tukwirigira thina gwikathirwa nontu kira kina batatondu turathingati ba Murungu na Murungu ugite njoni tukare nthiguru twaranirie ni Murungu akuga na ndi a Methodist betu kabatu kala nthiguru amwe baraniria utio ntubuli bubu mwantu bakiaranairia na tondu njoni twaranirie no ngabo kalomba kanisa yetu atongira betu committee chetu standing committees hamwe na presiding bishop na kuruja batu barabare na barabariku njoni tutirimane twaranirie no Kristo akuga na twe mungwana no tutwechumbe nthiguru twiweru bwa nthiguru kanisa kero tukumba kuona echumbe na moto moro tuyumwega na antu bakalamu baiganwa na to kurigira antu banthiguru bagakala nthiguru baiganwa akero tukumba kuiganwa na to kurigira political parties komba nuntu bajuke mungwana okuma kire batu na to kuthugania antu babethi bakagwa no nti bakora na bakona to kungaratania na itu ninga tongera bara batongera mantu yo kirundune na mantu yeguru aibu kiri kanisa yetu ya Methodist kirula to kuthia aibu kabisa
ni kanisa irethiritwo ikirumirwo ni mathina na imwe cia kanisa ciacio kwithira kinya cigicie gutuika bararau ethiritwo akiuga we ari na wirigiro bakethira bagicokera kairi nontu ari na wirigiro kanisa gikethira gicokanira yangi bukauma na ngakire murungu wengwa twirire na tukale nthiguru oru antu ibairire twirong turite muno twina meya mwathani na tutethi tutwigirwe kiao turekorere mwana uyu muthuku tukale nthiguru amwe na tongere betonde batikiro kala nthiguru amwe turongikarise yo twe Methodist oru aito burite kurungika kinya mwari uyu tuburite kuthira ende akiuga motete jonde jatumba kuma kinya kiria siasa kana ikundi bingi etiga kikire murungu na bongo baranirie bagacoka utige tuge kinene kinya kaga kongo ya kwa nusu yote itiku na bangi na kosi itiku na kinya Nairobi na mwe itiku na kinya tangi na kinya miathe na kinya nyambe tika bate athukene itwa ende murungu agatuteithia twegintu kimwe ye kanisa imwe ra tule kanisa imwe na tutekugia murungu bwega utikuthini antu nkurukira wina tutaririte mitaratara ya kanisa ije na kuwa kanisa nthiguru ire gitumie kinene muno atu kanisa yetu reri kutuntu muthigwa ni antu bamwe bonde batambirite kanisa yambiritie nthiguru aja ala antu baire kana bathatu kanisa una ndija kuwa bothurania mwenje swaleo na bo una ndi bagwatana baka kanisa imwe ikundi kimwe ya kanisa gikundi kya kanisa gigaitaitia na ndike kagwatana ikundi bingi bakathia quarterly meeting mama quarterly meeting bakaiganwa bagaeta bakathithia ikundi kingi kitakio kinene nkuruki kya quarterly meeting bakathia synod na cio ikathithia na ndi conference na ndi akalamwe ikathura mutongeria na mawatho jara leo na ndi bekite no ti mawatho baba bali iguru bathithia jonka no mwanka karia parliament ule kari ula ni kama antu yokiri mwingi conference tuba kugito onto palipo kama standing committee chia pati choke kiri synod ita quarterly meeting ita ki local church yaria iganwa isoka through quarterly meeting isoka kiri synod kinyage conference kenda choka kairi baba batumba kwa baibonka no monka itagie kenama pakaiganwa kwenga bishop kana kumwe baberia metaratara ria baterete gutumika ni teriko bakweberwo u bishop athuri twinde aja na baba etikiritie baba tumba kwebo tukumwinga yoro tumba president atumba kinya president to counter atumba kuja enga member parliament ene baba mudurite bategwitikiria kuma tauni nene Meru nke reportera Meru TV Nteto Frank munene inyimbo cia kugonga na gukumia na gukatha kinikiro kana mutora moyo eni na atongole baba kiura gwiba karenthi baranirie ni mate kagita kara kwegwa kwena rwaria ikwethagirwa kwina njira kagita kara kwina rwari ikwethagwa kwina njira ya ushwira ntaira mathina mara marumirite bantu ana turekana na riboti ino niyo kamiti na bodi ya shukuru ya Murathankare yari hamwe na onjorithia ba shukuru ino iba kuria mwingi kwimenyera na ntundu cia antu ira ciambirite gutunya akari bagitumagira rieto ria shukuru ino bakiaria baliuga kuri na antu bagutumira message akari na bakibarombaga utethio ntubura botemete bakalinga riboti kana bakaromba arwangirwa CID gutigira ati bakumatio kalia nkuruki kengo tigira ati mantu mama matina mbere kwegua makionekana na tayari baugite ibethiritu bakiringa riboti ino kengo gutigira ati ontubobo ibo gutanganirwa nabu. Pamela Ngei, the principal Murathankare Girls High School. Ningetaka kuongea na marafiki zetu, wazazi, stakeholders na community at large ya kwamba tumekuwa na shida ya watu ambao wamekuwa wakitumia jina la shule yetu kukon wazazi, members of public, stakeholders and people who surround this school who have goodwill. Since January at around 23rd, parents started getting messages from conmen. It's actually a group of people. We have around 15 phone numbers that have been used
to call our parents. They would call them, tell them, your child is sick, I'm in Meru General, send money. Others have come fledged as our teachers, our board members and leaders. Wanasema ya kwamba wametumwa na principal, board members to solicit for suppliers in school. They even are willing to give you the mahindi, maragwe, upeleke shule. But when you look at the intention, it is to con members of public. So I'm sending a warning to all those people who surround us, and those who receive such messages, to know that these messages are not from the school, they are not from the principal, neither are they from the board of management. So be very careful. A number of parents have been conned. I want to say that I've talked to stakeholders, board members, informal messages. I've sent messages to parents against this, but they have now changed their approach. They are even calling people saying that this school is doing very well academically and they are in dire need of support. Wanaomba mchango wa chakula, usaidizi wakitumia shule yetu. Na kwa maana we have people who really love this school and know that we are doing well. Some have been conned. Wanatuma pesa in form of msaada, chakula, ati ipelekewe Muradhankari Girls. I want to make it very clear before the board of management that our school is not in need of any mchango. Hatujatuma mtu yeyote kutuchangia, tuko sawa. Wazazi wametusupport, board imetusupport na serikali. Ukipata message kama hiyo, treat it as a con message and don't give any money in relation to that. With me, I have the board of management. I have the PTA chair who is in charge of all the parents' affairs, and she is aware that we have not requested for any help. Yes, I also want to make it very clear that our communications are very well known by our parents and leaders. We have a school line which is known by all parents, suppliers and board members. If you receive a message that is not from our registered and known school number, treat it with a lot of suspicion. I also share my number with all parents. Kindly, if you are not sure of whatever you are receiving, call me to confirm. Mantu mama imeretwe kinyai maripotetwe kwa DCI, na unfortunately gutire step tukone yukitwe this far. Namba ino ci antu baba bakuringa thimu ninenkanilitwe na nuntu bogu twenda kuromba tethio nikenda antu baba baumba kugwatwa na ndenda washu achiari na stakeholders bachukuru na kinya kanisa that shukuru yetu ri sasawa kwa uro karingirwa thimu akajokia thimu kana atoma mbecha kana etekeria weni muciari Murathankari atumira muntu mbecha no ntu bau ni conmeni na mbugekere aciari betu ibaije uria message ituma wakirebo na kwena school line oja ura principal arikia kuga ekeja kwethira te gutumirite message kana oringirwa thimu ni principal kana ni account clerk ukarespondi any phone boyega nuntu boribotinu na njira inkatha nawe muciari wona watumirwo message warombwa rwabi nuntu ndewa bamwe na antu bakiende bakoromba na kinya rwabi kana chwani meo wetigirie kunenkanira nuntu baba nakora kwina njira imbingi muno cia utura tauni baba na antu barabare tauni baguchwaga antu gakuruma bagutumira rietu ria cukuru yene kuromba kana kwiguna kuonaga antu akwiguna nako tuokithi na mbere na Nteto cietu na bwatongoria badini egembe ibethiritwe bakirombera mitino barabarani mutukani wa makanisha mwanya mwanya bareo mapasta athinjiri akristo na aturirwa maguta kana na aturi ba muhotini ibethiritwe bakibu magiri na kurutha maromba barabarani ya Kangeta kuthirare nuntu bwa kumirombera kumani na mitino ira yithiritwe ikinjire bobi barabarani ino na arendi bethiritwe bakiregana magongwana monthe masaitan mara methiritwe makithi na mbere kwiwa maikuyagiro barabarani ino na magitema mukondo wantu witura tharike kana ndamu barabarani ino murithi waba nowe na riboti ino na njira inkatha Akristo atumiria na turi bantura ya Mungu ne nindene ya kathirwa ndene ya njiawondi igembe sentru ne baumirite na koro kwika maromba jao barabarene aja ne nyuma ya barabara eje ya Mutine Kangeta Mwankalale
kwithirwa ina ajali inyingi kana ina mitino mingi iria itumite nandi baciumiria na kuruma mundu nkoma nontu bakureta mitino eji ni twendete mheshimiwa muno baraba ina mechukume ethirie kwenda yekira mbambi nikenda antu betha batigathirire. Atumiria baba ni barikaniritie na kaulio kamwe na kuga ati njira eji itituika yaiku na kumitharima Tumara kuma barabara ene kuma Kangeta mwanga tweta lare tukithira ci barabara ye no tutwera wa nite impanga mantu ya maingi ya mai athi thiruku ciongwa na bitebui utwe basa cio tutekira antu betu betana mbere kuthira toyo ikanya ga kumirombera na no mitherethia antu abaingi bari nyaeni bethira kanya ne kala mba mwitekuo muntu kana bethira mba ndikiro kia accidentally ni antu abaikiro tukona muthenya wa tuka muntu ategumnya akethia mba akaringa kwa itu kuromba na heshima mba mwikyo tambuli thirikari ciongwa position ira ibwete wikiro yekirwa maafa ya moya atonekana. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Kangeta. Ibwega murithi wa ba na ati maromba indawa kinyama koma saitan onaga maromba kanegego maromba agakuthuka amwe na jeshi yake gikondo kia jeshi yake begwa maromba bagakuthuka bakambura marema bagakuthuka uti yentu geta kuthuka maromba na maromba imatiye na kanyuga ku gatukinyithia muthego mara tukubanganiretie ugoro bwa emunthi muraithiri wa Meru TV na kagita konthe ngikurikanagia ithiukarionge ikiri mitandao yetu ya Facebook, YouTube ni Meru Digital aroka ina mbere kuokithagira Nteto Kathumba ira twithagirwa tukinenkanagira imwe kwa imwe na kinya imwe ira tuya na mbere kwa tuikagira Nteto indingire kamushumarima Nteto i ndaithire na utia bunene na intu irige tigirika kengo gutigira tintu yaku kwagira na tukirikiria ugoro bwetu bwa emunthi ngagutiga na guge ati eteya ngugi ya muntu oronge eteya ngugi ya muntu oronge kagita kamucho chwa gempe ya rogono akambira kwina ngugi yonekanire na ara mpingiro ni nyamu kwina mpingiro cia nyamu tanara gwetawa game park na ruga ya kimonimoni thocho chwa ta menyaga ruga eno ya kimonimoni acietaga mpingiro cia nyamu nara game park kwari na kanya kangugi heti kwina yura riajire mwanka watu kanyamu cio ndeira ciari game park ira igukua na watu kende ibaguchwa muntu ura kathie kire nkonde kana kire skin ya iruki atwike eruge kengwatari bauma nara kuraya baya bakona iruki na kogu iruki ri muntu na muthako umwe aruthite mwanka digiri ciake kinyawe atati wa nyuma athi wa apply ngugira na kwamba atiembe gakuruka na condition ya ririko ukathi upewe mask kana skin utwike eruki ugero na ara kejin na gugu manyamu makaraga ntuo ya mbere nchamba ya njerie ngugi yathi na gugu ethira maruki maramangi bambiria kuthungutha bakagererwa ndigo bakaria atari bakaya kubona bagakenera akithungutha teruki giruga materuki yino bwa maruki marugamaga ntugo ya chiere kibaro akiendelea na ntugo eno ya chiere athiurukangite oguririkana ari thiteruki ari na kejin betania nini athungira kirinyani ya shimba na ara shimba ciingiritwe akuthungia nara awatwa nkingo ambirie kugambu ntethiani chimbenu yari enu ya mugwatire nkingo ya mukwiriria gutuni ya mwera thira oguru bwana nigo ndi Patrick inio Patrick ura bwa thoma no ekira chini inio na nio ntwikite shimba ituguthukuma menyomaka na iria wire nkoro mwanka twika ati ya wetigia kinya nyamuinu inge cionthe ciari agu ciari cia mubwanano menya obuthiria ngugi ya muntu menya uthina mbere kwigua ukiona tayamana itiya ngugi ya kira muntu nithirwe niriku kagushwaga ntu gakuruma tabura kinyagu ukuthiuruka ugishwaga gantu akuruma amwe na muji wako niyo bambetaga ni Faminas kwa Kimathi
rara bwega.